Jili akan tasi kalau kebetulan bah fasa mah commission kalau ada ke tim hi ke bah kan pemilik kan juga kan kelas tu bila dan chances kata nanti paling nak bermuat paling nak setelah segi chances kan nggak ada namanya nak kalian mission kalau ada bah ke defensive lagi mentah tu yang perlu benangi mereka ke tim ke kelapa hak pre quarter ke lalang tofa ke pre quarter tim bakal sedang nak tim berguna berdua memang hendak hai ya mentah hi ke kemudian kalau bah kadang dia isma kalau lebah ba untuk para result is be again ni doni kejegraban ila kaya bah mentah dia masal tu kan binili aslong kai kadang pun tu hi kam da ya pet handa lam ki team bro ibn po yang thir inde na bon aslong hi kerja supe jonga ka jela ju hi ka football club ki haskan i lima ni SPL ki MSL lima ni MSL ru layar bhai khna bin bila akan lembah ni jila ka jela ira pa ti bhai khna bin sebentar ni along platform kiru ki district ru layar pa yo bentar sebentar lang bat ki district ki association bakal ka district juga Shillong Sport Association